ya kamal ka nuer online tv kejan gwasame ban rosh bana je kwen rosh bana kwen rosh mishala do shikwar ni self ke mayadi che yo de shop ke million de jan baro te la yo South Sudanese pound cheka kam king at roba penerikito gubudwe jan tobake ko be jan kwara mo balet ke bako lat ban je chulen kel an wala shanga wel kel ka pairo ron kina daro de jan dang ro dong wan ban rajam ban je lingu kwa rewe ka South Sudan goron no jin bijin nyaga nas ko ken ke ku subscribe ka jan YouTube channel ma ko blaren kon ba non ka be ka shamala jege shiramen shalinga tende shala do kwaren dini jan rewe ka South Sudan kirma yadit je yoti shop ke million de jan baro South Sudanese pound che ka to bla mush ka che kam kuäär ki azande kingdome ko bika rodian luck kan yoto to shalat ben wo twaje nyoko mo ke je ke million well to ko ken a kuäär nal pet and kuäär nal pet dan la nal pet managing director engineer Benat Amor Makin ka shu ramdo dien mila kuäär ki governor ka Eastern Equatoria governor Louis Lobong che yoto shop ke million ero chaka yor pinba nyok kan yoto to sherm shop ke billion kel te la South Sudanese pound te cha yor pin ke cha kam en kuäär mo ki azande kingdom rewi ka South Sudan en mo lat ke jere wi ke payam shalka bazungwa payam rewi ka yambio jan gwaz dan let dial ti let karodien kan yoto cha to ko yor ngwana long michi kuäär ni self ke mayadi che yuru shop ke million de jan baro kashi alo a half a billion me gwikone ko kan yuru ti di shop ke 70 million pound news je gwao shi kanere to cha mo ke yuru ngwana long ka so Sudan ngoro we mu chuje kwa gal jeng ni kan yuru ti to nyodo top ko ma kam ka kuäär me la kuäär azande kingdom na menungo de ke tin to ngwana longa do dan en tup ke yoga je ka chucha South Sudan chuka tele ka mi cham kene chushka long ke chuina do no ngode self ke ma yadi to yoro ngwana shirke to kene din ko kien yoro shop ke million ni South Sudanese pound yoro ngwana long ajen la dan yilinga jen gwasme ko shikwan self ke ma yadi te yoro ro chaga tup goro nywa kene ko kien ka biya te kamal bye bye